Isambulo ilesi uJesu yaphila. Isambulo ilesi yena wangifela. Wavuka ethuneni zahlanzwa izono zethu. Isambulo ilesi uJesu yaphila. Isambulo ilesi Jesu yaphila. Isambulo ilesi yena wangifela. Jesu yaphila. Wavuka ethuneni zahlanzwa izono zami. Isambulo
wethongcwele siyabonga ngosephilayo siyabonga ngosenamandla onke ngosengahluleki siyabonga amafunga angashiki siyabonga simakade siyabonga libo lethu siyabonga themba lethu siyabonga ngosengcwele nephilayo ebusayo ebeyibuse emaphakadeni ebusa manje neyobusa kuze kube phakade siyabonga ngosenamandla ukuthi ukhona kule ndawo wena uyafohla njengamanzi amaningi siyabonga baba wethu onamandla ukuthi uthembekile izizukulwane nezizukulwane wena wethu awuhluleki wena wethu umile wena wethu uphakeme wena wethu uyababazeka uyinkosi yamakhosi nakwamazala uzofohla nakwamazala uzovela nakwamazala uzodabula nakwamazala uzoba inkosi ephakemeyo siyabonga baba wethu onwele siyabonga baba wethu onamandla onke wena inkosi yokhonzo nokudumiswa kekho njengawe sizophakamisa igama lakho namhlanje njengoMose aphakamisa inyoka yethu sehlane elithi iBhayibheli kanjalo lendodana yomuntu ifanele ukuphakanyiswa sizothi phakama Nkosi yamakhosi 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 Thank you, Jesus. akekho njengawe Nkosi nongalinganiswa nawe yakhose kelika ulabakose kelika praso ulamalokose kelikazo ilabakose ke ulamakose kelika lika praso kelika ulabakose ke siyabonga wena ophakemeyo siyabonga wena ofohla njengamanzi amaningi uJehova igama lakho wena usuke enkazimulweni uye enkazimulweni wena usuke emaphakadeni uye emaphakadeni wena unguJehova ongavinjelwa wena unguJehova ofohla njengamanzi wena uyinkosi yamakhosi wena umile kuze kube phakade naphakade uyodlula izulu uyodlula umhlaba kodwa amazwi akho ayoma kuze kube phakade namhlanje siyafohla endaweni yasemfekayi siyafohla ngegama likaJesu ngegama elinamandla lona lodwa elimileyo walimisa phezu kwamagama onke wathi izilimi zonke ziyokufotha amadolo onke abasemhlabeni phansi komhlaba ayokhothama imlomo ivume ukuthi uJesu Kristu inkosi owamise emaphakadeni lokhoze kelika praso wena uthembekile Nkosi yamakhosi akekho uNkulunkulu njengawe ngaphandle kwakho asinayo umunye uNkulunkulu siyabonga baba sekunikeza udumo mana Nkosi kuze kube phakade maliphakama igama lakho kuze kube phakade thank you Lord ngoka Johane chapter 3 verse 17 John chapter 3 verse 17 Ngcwele ngcwele Thixo wami wena wedwa phakeme kakhulu nje kakhulu ngcwele 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 ngcwele
sami njengabe sivele siyadumisa bese siyavala. Ngabe sivele siyadumisa nje bese siyavala. Phakeme kakhulu Jesu. Phakeme kakhulu Jesu. Kekho njengawe. Kekho njengawe. Phakeme kakhulu Jesu. Hallelujah Jesu. Simangatu phakeme. Kekho. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngoka John chapter 3 verse 17. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana yakhe ezweni ukuba izohlulela izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Sike sakhuluma ensukwini ezidlule kafushane, sikhulume ngenyoka yethusi okwathi ezweni konakele beku John 3 verse 14 and 15. Lithi iBhayibheli kwaba khona isimo esasisibi ehlane laseJudiya, abantu bahlubuka uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ubesethanda ukuba besinde, wayiseletha inyoka yethusi ehlane. Ngenkathi yeletha inyoka yethusi ehlane, injongo yakhe bekukuthi noma ngabe ubani oyijongayo noma oyibhekayo, noma ngabe selunyiwe inyoka, isimo sakhe sesiseviye ngendlela emangalisayo nesabekayo, kodwa umeke wayibheka inyoka yethusi ebiphanye kwemthini ubezophila. Wayesethi uJohane ebhala wathi kanjalo nendodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa kanjengoba kwaphakanyiswa inyoka yethusi. Sase siyehla seza lapha ngezansi, sathola ukuthi kahle kahle umsuka wonke le ndaba ngoba uNkulunkulu belithanda ilizwe. Walithanda uNkulunkulu izwe, wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba ilona lokholwa yiye angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Sengiyathandaza, angifuni ukwanda, sengiyathandaza. Ngasho ngathi umsuka wale ndaba bekuwuthando. uNkulunkulu ulithandile izwe, kwafika isikhathi la ukuhlala kwakhe khona nendodana kungamanelisi. Sengiyashumayela, sengifuna ukuthandaza ngivale. Kwafika isikhathi la khona kudla komuntu esitolo ngoba simeduze nasesitolo, umuntu uyayephatha imali, siyasonga ukuthi imali siyayithanda futhi imali siyayidinga for amagebe, kodwa kuye kufike khona isikhathi la ufuna khona into esesitolo uhlale uyiqinise sandi isidingo sayo. Bese uyaqala ubuka imali, ubuka isidingo sento oyifunayo, ubuka imali, ubuka isidingo sento oyifunayo, bese uyaqala uyakhomperisha lukwehlula uthando lwento oyifunayo. Sikona usukuma unathi uhamba esitolo, ufika esitolo bekubona uyiphethe imali yakho uyithanda, kodwa manje inkinga suthanda kakhulu into esesitolo kunemali oyiphethe. Walithanda kangaka izwe, indodana ehlezi naye ezulwini kungonakele lutho. Uhaleluya nohosana ziwusha ingelosi eshintana amakherubi namaserafi, waya ngokuya isidingo somuntu ezulwini.
samkhulela uNkulunkulu isidingo somuntu. Samkhulela isidingo somuntu uNkulunkulu. Athi uJohane bheka ngabheka ezulwini. Wake kwathuleka ezulwini half an hour. Ngoba wayesenqalekile uNkulunkulu. uHosana noHaleluya wangasayenzi sense ngoba kwakunento eyishode ezulwini. Ngakho uStefano ngamatshe abhiza amakherubi namaserafi angunga isihlalo mfoka amageba athi ungcwele kodwa umethe ubheka amehlo emhlabeni uStefano ukhandwa ngamatshe ethi uyahlala esihlalo uJesu samshisa isihlalo iBhayibheli wabona lengasahlaleki wabona lesesukumile ebheke emhlabeni ngoba kunento ayenzeka ngomuntu. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Esengiyabona sengiyathandaza. Ngiyacabanga ukuthi uma uMichael wayesondele ekhwayeni eyobheka ukuthi yini ephakamisa uNkulunkulu ebazibe behlabelela ethi uyabuka iteni uyayifica ikhona ethi uyalalela ialti ikhona isoprano yonke ikhona kodwa manje kunento eyayishoda eyayenza uHosana engakwazi ukwamukela kahle umethi uyabheka emhlabeni kunomuntu olahlekile umethi uyabheka emhlabeni nomuntu oseyidakamizweni nasezonweni ezesabekayo. Hallelujah. Oh yes, Lord. Kwathuleka ezulwini. Hey, yamhlupha uNkulunkulu lento. Engibuka mina ngibheke ekufeni. Kodwa manje ewuzwa noHosana usho kamnandi. Njengoba sibheke phasi ke nje hayi ukuthi sekushoda abantu abasindisiwe cha. Hayi ukuthi sebephelile cha. Inkinga noma bethi bamphakamisa bamtusa. Inhliziyo yakhe lokhu ibheke njalo ngaphandle ikubuka uqhuqudwa isono ikubuka ubheke ekubhudisweni kwaphakade bese yakhuluma ethi hayi bo ake ngiphume ngoba kunomuntu oshodayo irongi amanga lento ekutshela ukuthi uyabhilonga la ukhona cha awubhilongi izulu liyakudinga. Jesus. Hayi ba right bakhona abahlabelela khona abadlala khona abashumayelayo no lutho kuyashoda kushoda wena. Hallelujah. Kwashoda ezulwini ngathi ngiyayibona ingelozi zisondela zithi inkosi kanti indumiso yethu ayisakwanelisi na nakho sithi Hosana shintsha indlela zokusho wena amehlakha lokho ebheke emhlabeni nje kuyisona esilahlekileyo hayi bese yahlabela umhlabelo ecilo ngithi lokho kungimangalisa yebo kuyangithobisa kuyangimangalisa impela athi kuphelisa yonke inkani ukwazi ukuthi ngiyathandwa athi yebo nalowo mphele wakuhlaba ukuze mina ngibe nokwethaba ngoba yedwa Nkosi yami. Yes, Lord. Hayi wawumuhle hlabahlosi yebo kodwa konke lokho wakudela ungenasici ngoba Nkosi wawunothando olumangalisayo ngami. Oh, thank you, Jesus. Yes, Lord. Uyashoda kushoda wena la simkhona ezulwini kunento eshodayo ingakho simlapha ngoba kushoda wena. Hallelujah. Wrong lento etshela ukuthi leyande yalaba bantu mina ngiright la ngihlezi khona cha uke washika uNkulunkulu esezulwini. Athi ngiyabona kune conversation esondela uJesu ethi awunkosi yindaba uNkulunkulu wami nakuze ungiflathela kwenze njani njoba wazi wahlabela ngisho esiphamba ethi Eloi ungishiyelani na ingoba ngenkathi esiwini uJesu ngenkathi igazi lakhe lichitheka immediately focus kaNkulunkulu yashifta ukubona umuntu ekhipha imiliyoni esitolo ethenga into enende ngayibambe ethokoze bembone post trend ekhohle ukuthi kunento ebalekile emlahlekele ngoba sekunegugu elisesandleni uNkulunkulu waflathela uJesu
ejatshuliswa ukuthi usezuze thina. Beniyazi le ngoma bengiyocula ingoma eculwa amaXhosa ethi ndisindisiwe enkosi bawo ngalawo manxeba. Wrong mawucanga ukuthi simlapha ngoba sithanda ama keyboard cha. Asimi lapha ngoba futhi into mhlawumbe esiyibona ithandeka cha. Inkinga sinakwe ilento yasimangaza ukuthi ezulwini iprogram yakhona ibingaphelele thina singekho. Ngiyafuna ukudlula kulento. Ngiyafuna ukudlula kulento. Sifike la desifunda khona. Kodwa uthando kaNkulunkulu luyisimanga. Ngendlela emangalisayo. Foka mageba kunekhathi njengoba usho ukuthi kukhona labantu ade bengene khona. Kodwa uJesu ngenxa yothando yena yedwa wasondela. Kwamangala ingelosi sithi hayi ukanjani ubunyama nobukhanya kuhlangani Nkosi ungongcwele ngcwele itafula lakho lamadimoni liyahlangana na wabona uJesu ngena ngoba mase kulahleka umuntu izulu liya uthando lwakhe lona lubanzi ukubanga siyeke uthando lwakhe yebo lubanzi ukubanga siyeke nizongena sesiyavala walithanda uNkulunkulu izwe angazi ningahluleki kule ndaba walithanda uNkulunkulu izwe wazwanikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa la ke sifunda khona namhlanje lithi iBhayibheli akayithumelanga indodana ezweni ukuba alahle izwe ngayo kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo na indaba encane ngifuna ukuyixoxa amageba before sivale kuthe kunemeeting ezulwini njengoba desixoxile ensukwini ezidlule kwamangala kwahlangana izulu kwahlangana umoya kwahlangana indodana kwahlangana uNkulunkulu ephelele wayisu Jesu efika neidea ulizwi wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu wakhuluma into esenhlizweni kaNkulunkulu uJesu wabeka iframe wabeka istructure iartist leli ukusithanda kwakhe kumphoqa ukuthi angene kwi-office lokuba yi-artist uma uNkulunkulu efuna ukudala umuntu besenayo into afuna ukuyenza emqondweni kodwa kwambiza ukuthi kube khona oyivoyisayo oyikhulumayo lento wabeka istructure wathi cha uNkulunkulu ngiuNkulunkulu nami njengawe nginombono kufanele masiyenza lento isifuze kufanele masiyenza lento ibe namandla lahlulizwe ilinqobe wasibeka istructure into ingakakheki atho hlabela kungakadalwa lutho emhlabeni nami ngase ngikhona kuye uThixo kwasekukhulunyiwe kwasekukhuluye yonke indaba yami futhi ayisibekile nayi indlela yami ngakakekho yeno ngakukula okwaprofethwayo waphila umuntu kuNkulunkulu engakadalwa kodwa umuntu obefale akhi structure sokudala komuntu kwaba ulizwe wathi ulizwe hayi mina nginayo iplan wayiseyivoice out iplan wayibeka ngoba ukudalwa komuntu umsuka wakho uqale eNkulunkulu kodwa ukufrenywa kwakhe kube ngezwi bayamangala abanye manje sikhuluma ngothando likaNkulunkulu kodwa akekho
sikhuluma ngegazi likaJesu kodwa libonakali. Into esiyiphethe nje kuphela izwi ngoba nomsuka wesiqu sakho kube izwi. Wakhuluma ulizwi. Lithi iBhayibheli wayesethi ku Genesis chapter 2 verse 6. Lithi iBhayibheli umuntu esekhulunyiwe wayise uNkulunkulu ekhanda ifu elasuka emhlabathini la yaphezulu ku verse 6. Wayise ku verse 7 wayise kuyimaya emqala emdala umuntu ngoba njalo makuzokwakhiwa umuntu bakwethu kunefu mpokamageba okusefana uNkulunkulu elisusa emhlabeni linyukele ezulwini kuzodala umuntu. Njengoba sihlangene lapha nje asibangona umsindo kodwa kunefu esilinyusayo. Asimemezi nje mahala kodwa kunefu elinyukayo ngoba kunomuntu okufanele adalwe. Sasisandla sikaNkulunkulu. Hallelujah. Sengiyavala. Ngoba uNkulunkulu bemthandile umuntu. Bese ekhulumile uJesu. Sasisandla sikaNkulunkulu siyehla. Uverse 6 umhlaba kadumatiswa. Kuverse 7 umuntu useyabunjwa. Ungezwe abantu bekukhohlisa belelo sithathaphi cha. Lo muntu esikhuluma ngaye lapha is an artist. Uyakwazi ukubumba umuntu kusukela ekuqaleni ezemqede. Wasondela uJesu. Wasondela uNkulunkulu. Wambumba umuntu. Wambumba umuntu emhlabathini. Ingubo zakhe zanqola udaka. Sonke siyazi ukuthi uma khona umakhenika umfoka ncube umakhenika akha nike nimfite sengcole ngopende wemoto nimfite sengcole ngamafutha empahleni zakhe ngoba usemsebenzini uyakha uyi-artist. Namhlanje ngifuna uyizwe kahle lento ngingayijahile. Wasondela uNkulunkulu zangcola impahla zakhe. Ingakho kwincwadi yesambulo lithi iBhayibheli kwabonakala amahashe ehlezulwini. Umethu uyabuka uJohana baseceleni kwendodana yomuntu. Lithi iBhayibheli ezaba ingubo zazimhlophe kodwa umethu uyabuka lo umakhenika wabantu lo sebenza ngabantu. Lithi iBhayibheli yelezakhe ingubo zayigcwele igazi ngoba usebenza ngabantu. Abala emhlabeni bafica ngoba basebenza ngeemoto bagcwele uoyela. Bafica basebenza ngeenkuni bagcwele yonke into yokhuni. Amahlaya nonke yokhuni futhi ahlele kubo ngoba basebenza ngeenkuni. Lo Jesu simphakamise namhlanje. Yena kwezakhe ingubo kugcwele igazi ngoba ispeciality sakhe. Usebenza ngabantu. Usebenza ngabantu. Sebenza ngabantu Jesu. Bese bemlahlile abantu umuntu. Sebembize ngereject kuhla kwemoto ishayisile kuthiwa isi beyond repair bese yasondela osebenza ngabantu. Sebemdelelile umuntu bambiza ngamagama bese yasondela umakhenika wabantu. Ekhamukese igcwele igazi ezakhe ingubo. Ethi incwadi yesambulo kwezwakala inhloko bathiwa akabongwe yena othenga abantu abathengela uNkulunkulu ngegazi lakhe. Umakhenika osebenza ngabantu bake baletha owesifazane ebanjwe oqotsheni ephinga. Iyaneli evidence ukuthi wonile. Yayaneli evidence ukuthi ufanele ukufa.
lithi iBhayibheli bamthwala beza naye kuJesu. Iyangixaka into yomuntu oyi-artist mfoka amageba ukethe edlula escrapyard bembona useyama ngoba yena la emafukufukwini kunento abonayo ukuthi ngingayisebenzisa le. Uma umuntu erecycler ukethe edlula lapho kulahla khona into zikamasipala bembona emehlahla amehlo ethi hayi nothing yona kodwa khona into engingayenza la. Jesus. Khona sengiphikisa uthi hayi kanjani lalela kuye kwaba khona into okuthiwa uPawulu bebabulala amakholwa lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uke wahamba washawa unyazi wavaleka amehlo. Yes, Lord. uNkulunkulu mayesekhuluma noAnaniya uthi weAnaniya kunenkinga la ngiyazi niyanimazi njengombulali weAnaniya kunomuntu ovaleka amehlo into ebuhlungu uyisitsha sami engisikhethileyo umbulali kini kodwa kimi isitsha. Isidakwa sona ngokwabasemfekayo chapter 1 verse 2 kodwa ngokwasezulwini umprofeti umbulali yena ngokwabasenkunduzi chapter 4 verse 5 kodwa ngokwasezulwini kwikhabhinethi umprofeti ongasuka umphansi. Hallelujah. Ngifuna ukuvala ngikhuluma ngeartist namhlanje ngikhuluma ngomakhenika wabantu. Sishayisile imoto yaqhumisa ama-airbags beyikhipha i-declaration le ka-transport kuthiwa cha isavumelekile emgwaqeni inedinga afika esandleni sikamakhenika ezinye namhlanje sis-overtake emgwaqeni ngathi simile ayisabhalwanga ndawo ukuthi they were once written off ngoba zafika esandleni sikamakhenika. Izwe akazelanga kulo ukuzolikhumbuza ukuthi lonakele kangakanani kodwa uzele ukuzolisindisa umakhenika wabantu. Kuke kwafa uLazarus lithi iBhayibheli uJesu wayemthanda kodwa wafa. Umesondela uJesu bathi Jesu ungasasondeli ngoba useyanuka insuku sezize zaba u5 zibe zaba u4 esethuneni efele khona baqhela abantu ngoba njalo abantu uma umuntu esenkingeni baqhela kodwa uJesu umakhenika wasondela. Wasondela uJesu wathi nimbekephi ngathi ngiyeza uJesu efika kule hlane ekhaya lomunye nje ongilalele ethi uJesu nimbeke bethi Jesu awusiyeke njobe ehambe namhlanje uzosebuye ngomsombuluko ekseni. Hayi uJesu walokho ebuzile nimbekephi ngoba ayinto enyakazisa izulu njengokulahleka nokulimala komuntu ngoba ezulwini ama-reject iwona i-asset. Hallelujah. Umuzi kamakhenika ukuthi umuzi kamakhenika wangempela ubona ukuthi uma udlula nje ufice ibhakile igorokorwana ziningi bese uyabona hayi ukuthi umakhenika wangempela ngoba kuyi into esuke ilahlwa abantu bethi ayisena umsebenzi yena kusuke kunepotential ayibonayo. Sengifuna ukuvala njalo nangu umakhenika wabantu igama lakhe uJesu. Uyefika uJesu umuntu esebolile ethuneni njengoba ufika kuLazaro ngineshow uLazaro wayengasenayo na iplani ngoba uJesu ubetsheliwe sagula kodwa uJesu wangeza ubetsheliwe uJesu isimo sangconywana wakuzwa uJesu mhlazana ukhala ushonelwa abazali hayi ukuthi wayengezwanga wathula ngoba kuneplana nayo. Ngiyasizwa isikhalo sakho sokuthi sekukubi kakhulu kwakufele fike kusaeli kusengalungiseka ngeke kusalungiseka kakhulu manje. Wathula uJesu uLazaro esagula wangafika wathula uJesu kusawu day 1 engakaboli
wathula uJesu kawusethe uday 2 umzimba waqala waveza ama-signs othi usefile. Day 3 abantu baze baqhela ngoba ngokwakwa-Israyeli nakwaJuda babengavumelekanga ngisho abapristi ukusondela kumuntu ofile. Ngiyazi mhlawumbe njengoba omunye ngilalele usenqunywe ngisho esontweni kwathiwa asikwazi ukuhlanganyela nalo ngoba ubuthi uzosingcolisa, kanti uJesu Jesus. usaneplan. Aliyashisa lelanga leli. Hallelujah. Bamdela abantu Lazaro, kanti uJesu unemfihlakala nayo. Sebemlahlile abantu Lazaro, kanti uJesu uneplana nayo. Mhlazane ekudala umuntu kwaqala izwi. Ethi incwadi yesambulo wabonakala ehle ezulwini egibela ihashi, ingubo zakhe igcwele igazi, igama lakhe kuthiwa ulizwi. Ethi uJohane ekuqaleni wayekhona ulizwi, wayenguNkulunkulu ekuNkulunkulu futhi wayenoNkulunkulu. Uma kusuke kusakhona izwi neplani yomuntu isuke isakhona, ngoba ubukhona bezwi kusuke kusho ukuthi khona into esengenzeka. Ubukhona be-idea neplani ukuze umuntu ezathatha intambo yoyibulala ethi sengiphelelwe amaplani. Ikhona yona impilo, into engasekho iplani. Ukuphela kweplani kuqeda isidingo sokuphila. Hallelujah. Kanti esidunjini sikaLazaro esikhona uJesu nayo iplani. Kanti egameni lokuba isidaka umuntu abizwa ngalo uJesu nayo iplani. Noma ngabe iliphi i-artist uma like laba neplani suke sekwanele. Ukumfica umakhenikhe ezungeza imoto ishayisile, ezungeze ibuka bese ethi hayi nginayo iplani kokaMageba, ungayishiya kumina ngoba iplani nginayo. Nawe uzizwa umethemba ukuthi ungamnika impilo yakhe elimele ngoba iplani unayo. Nawe uJesu ungamnika iplani, ungamnika impilo yakho ngoba iplani ikhona. uJesu ungamnika impilo yakho elimeleyo nefileyo ngoba iplani ikhona. Abantu bakurayithe off yebo, kodwa iplani isakhona ngoba i-artist nalo lisakhona. Sengiyavala. Awu mfethu. Sengifuna ukuvala ngalento. Wathatha uNkulunkulu ngelinye ilanga wathi awuke wehlele endlini yombumbi. La khona uyofica umuntu esemsebenzini ngezandla zakhe. Lithi iBhayibheli wayeseyehla umprofeti kaNkulunkulu wafica umbumbi ebhizi ebumba. Wamfica umbumbi ngezandla zakhe ngoba iplani uma isiphumile ezulwini into esibile landela izandla zikaNkulunkulu. Athi uDavid ekhabo, ngiyazi ngonile ngabala abantu kungafanele, kodwa Baba mangingawele ezandleni zomuntu, mangiwele kwezakhe izandla ngoba kuso kunomuso ongenakulinganiswa. Athi yebo esandleni sakho Nkosi kukhona amandla, khona igunya. Khabo wena uNkulunkulu namandla neyethileyo esingiva phila uyayipha amandla. Bheka abantu bathemba uNkulunkulu wabo bayonyuka njengeenkosi bengaphela amandla. Nayindaba
ngesandla sikaNkulunkulu. Lo ngi-artist, igift namandla ayo ahleze esandleni sayo. Atohlabelelayo, yebo Nkosi, wena uyamgona ngemkhono yakho. Athi yebo ngingephutwe kuwe futhi ngeke. Athi yebo esandleni somusa ngiyaqina. Jesus. Hallelujah. Wamfica umbumba ubhizi uyabumba ngezandla zakhe. Lwathi noma liyonakala kodwa kwasho ukuthi lusesandleni sakhe. Wakwazi ukulungisa ngoba kunenkinga yokonakala ungekho esandleni sakhe. Athi cha bobo, kanti ingalo yami yambulelwe bani na? Ubani owakholwa ngesiko uzwileyo? Izwi nesandla sakhe akuhlukani, kuyahambisana. Sifike esikholwe sikuzwileyo bese siyayibona ingalo yakhe engafinyeziwe ukuthi ingasindisa. Oh, Jesus. Hallelujah. Basibona hlezi Jesu hamba nabafundi ngelinye ilanga bamphika. UPetru uyamphika uJesu namandla ekushane proof ngoba kubhaliwe phansi kwasho ukuthi ichabo lesitsha sonakala kahle sisesandleni se-artist, umuntu oneplani. Kunenkinga ukonakalelwa impilo usesandleni esirongo. Lalela, impilo yakhe akakonakali ngayo kakhulu, inkinga isandlo kuso. Abanye basesandleni sabangani, abanye basesandleni sabantu asebengasekho, abanye basesandleni sabantu abaphila nabo. Lalela, uthi uDavide kungcono noma ngiwa ngiwele esandleni senkosi kunokuba ngiwele esandleni sabantu. Isaya bheka Nkosi, Nkosi iba nokuqonda Nkosi, ngokuba bheka thina sumsebenzi wezandla zakho. Nkulunkulu wethu sibunjwe uwe, asilutho. Bese nje kuIsaya, lalela Isaya, wena noma abantu bengakudela. Athi lalela, umuntu engamdela kanjani umntwana ezalwe uye? Yebo, noma abantu bengamdela kodwa mina nginakukudela. Athi ngibhalile igama lakho esandleni sami. Ngamanye amazwi uma ngubamba noma usulahlelwe ubunjalo bakho liyabuya igama. EzakwaToyota zinophawu, elakwa-Isuzu zinophawu. Kanjalo nabazelwe uNkulunkulu uma bebanjwe esakhe isandla uyasalela. Hallelujah. Jesus. Nokuphathwa esakhe isandla Asise asithembanga thina, sithembe isandla. Khuluma nge-artist namhlanje. uJesu igama lakhe. Kuke kwathi uSamson esekhishwa amehlo bamnquma nenwele, amandla akhe la ayilele khona akasayibona ukuthi uyapi, namandla futhi kawasekho. Kodwa lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wakhumbula ukuthi hayi man, before ngibe khona ngibe nezinwele, ngike ngaba khona nasenkosini engubona namhlanje. Kufanele kube umfuziselo wethu ebikhona ngale, ngiyayibona khona kodwa khona nefihliwe. uPaul ubheka
akusemina ophilayo kodwa uKristu ophila kimi athi yebo nokuphila nguphilayo angisaziphileli mina ngoba ukuphila kwami sekufihlwe ezulwini amehlo yebo wasekho ney'nwele yebo ayisekho kodwa ukhona ophila kimi ngoba usathane noma ngabe uthi usekubulalile kangakanani kunento angeke kwazi ukuyintshontsha imandate kaNkuluNkulu ngempilo yakho wathi uSamsoni yebo amehla wasekho nenwele kayisekho kodwa khona into engizwayo ngiyazi omunye namhlanje ungilalele mhlawumbe la khona udakiwe noma uphethe ibhamu uphethe ikhali kodwa kunento lokuthi khona into esengenzeka mfowethu ungayizibi leyo nto ngoba imandate kaNkuluNkulu ngempilo yakho iyakucinga iyakufuna sengiyavala cha sengisho mhlawumbe sengokwesi-12 manje lokhu ngithi kodwa ke lokhu ubambe lokhu uthi sengiyavala wathi uSamsoni awu Nkosi ngeke usangikhumbula na kusale sekuba kanye nje ngenxa yamehlo ami angisazi isimo kuso namhlanje kodwa sengathi ungaphakamisela amehlakho noma engasekho ngathi ungaphakamisela amehlakho noma engasaboni uthi hawu wenkosi weJesu ngeke ungizwele nakwasho impumputhe uJesu edlula yathi wendodana kaDavide ngihawukele wayibuza uJesu wathi kwenzele ntoni na yathi rabuni ukuba mangibone yathi inkosi ukuba mangibone kanti isho kumuntu oright ngiyabonga mfowethu wathi rabuni ukuba Nkosi mangibone kanti noma wayesegqokiswa impahla ezayiveza ukuthi akaboni into yenza abantu bekubize ngamagama ingoba isolution neplan abanayo into yenza uJesu athi lalelani mina ngumalusi olungileyo kuthi uma kuthi ziwu100 izimvu nginazo uma kulahleka yodwa ngiyayidela ezu99 ngilandele yodwa ngoba kusuke ngineplan enginayo ngayo bethi noma beyilahlile abantu beyidelile kodwa mina ngisondele ngiyiphathe kune-phrase engiyithandayo lithi iBhayibheli uma yayithola noma bisilimele kangakanani uyayethatha bese hamba nayo uhambo bese luthethwa kuye eyitshathe lithi iBhayibheli uyitshathe ethokoza ngoba kuhle komuntu oyi-artist ephethe u-black man ogcwele ama-plastic bags alahliwe uyajabula ngoba ekhanda lakhe isikhona i-design anayo ngoba ekhanda lakhe isikhona iplan anayo ngoba ekhanda lakhe isikhona into ephathekayo asuke esefuna ukuyenza uthi kongithwalana sesiyathandaza umhlobo nali artist angazi ukuthi la ukhona ujule kangakanani ezonweni nasey'nkingeni kodwa nanga umuntu ongakuthwala khona ongakuthwala ebuye nawe shabe kuthiwa waloya wathakathwa wayofakwa emanzini olwandle ekujuleni kwakhona ukhona ongafinyelela lapha ekuthwale ebuye nawe ngisho ngabe uloye ngaluphi uhlobo lokuloya oluphezulu kodwa ukhona ongangena la uvalelwe khona kune-artist hlobo wongithwala na
uthi thwala nami thwala hlobo wami ungithwala nami uJesu uthi khona iplana nayo haleluya uthi ungithwala nami uJesu ungithwala nami hlobo wami sengiyathandaza nangu uJesu sengayilungisa impilo yakho sengakuthwala uJesu abantu sebekudelile sebekulahlile ukhona nendaba ukhona neplani ngempilo yakho ukhona osengayiqala phansi impilo yakho khona osengakusiza mfowethu khona osengakuthwala la amandla ephela endleleni khona osethenga ngisho amaphilisi wayibhala incwadi ngoba iplani isingasekho usefuna lokuyibulala useyithengile nentambo ngoba ubona ngathi isimo sakhe ngeke sakwazi ukusithwala lalela ukhona ongakuthwala wena ephinde ethwale nomthwalo wakho sengiyathandaza isiphi isandlo kuso kunesandla se-artist Jesu igama lakhe akakwazi ukubalahla abantu ngoba isandla sakhe kunento esuke sisengakwazi ukuyenza uke wathi uJowabu onile evukela umbuso kaSolomoni lithi iBhayibheli base befuna ukumbulala esibona isono sakhe sisikhulu futhi ebona ukuthi impela ngimele ukufa lithi iBhayibheli wakhumbula ukuthi kunendawo okuthiwa ithempeli likaNkuluNkulu lithi iBhayibheli wabaleka wafike wambemelela empondweni wathi noma sengasasindanga mina kodwa ngicela ukufela la ngoba bafela kulesi sandla noma befa kodwa bayophila lalela ababusisiwe abafayo befele enkosini ngoba imisebenzi yabo awukhethe kahle sengithandaza awukhethe kahle sengithandaza nayi indawo yokufela nayi indawo yokubambelela ithemba selingasekho lithi iBhayibheli wagijima uJowabi wabamba impondo zethempeli wathi angisena kusuka la noma ngabe ngiyasinda noma ngisindi kungcono ngifele kulezi zandla Yes, Lord. sengiyathandaza ngifuna ukuvala kodwa kunomuntu engimzwayo othi sengike ngayizama lento ngayibona ngathi ayingisizi lalela akuphela nje akusiyona yokusiza kodwa indawo esafe yokufela le kuwe wathi uJesu bembethele esiphambanweni lithi iBhayibheli benza imistake eyi-1 bathi uma bemngcwaba bamngcwaba ensimini yombumbi ensimini ye-artist indawo yokufela asibambelela ngoba sithi sifuna imoto eyibizayo nento ephathekayo asifuni yona i-entertainment asifuni edumo kodwa indawo esafe yokufela le sithi hayi kungcono sifele la noma ngabe ithemba liveli kodwa sikhetha ukufela la nalithemba laba basendulo balibheka izimo zingavumi namhlanje uJesu usevela obala usemenyezelwe etaladini ma television yonke indawo
mawuthi ngiyamdinga lo Jesu ukuthi alungise impilo yami, hayi asikho isidingo ukuthi ube neplan wena ngoba awusili artist wena, yena iplan unayo. Sengithandaza nje, angifuni usebenzisa amazwi amaningi, ngisho bekuthiwa usekhaya ulalela uthi lo Jesu ngiyamdinga. Kunezinto engahambi kahle empilweni yami, kunezinto engifisa ngathi kunomuntu ongafaka isandla nje. Yey ukhona uJesu nesandla sakhe singafinyezwanga ukuba singasindisa. Sengiyathandaza, sengiyathandaza, sengiyathandaza.